aso Mheshimiwa Jim. Mheshimiwa Jim usirio mwana wa yumura na nenya rebyo kabwate. Twakira twachari tukuria rero etwachana mabera manene kore ni familia ye ereno mumnoye na bana bandi batigana. Utagete gusaba nabalimura tusabere familia asenga kiyo bukendu eganya saba bwate nkirige ntoraise usirio mwana wa family. On behalf of the County Assembly, I want to say pole sana and we'll keep praying for you. And like I've said before, na ekitabu yetu kunga Jeremiah 33:3 ekegotanga ndangeye nanjeringo itaberie eringo rokia mangana amanene abisekanete ayotana korona nyasaye abenaye itimbo atia mangana mange igonda tebe naroda bantu bagote yo Mheshimiwa Osoro nache arwaria sai ekene ngeria Osoro ari serikali ere boboniga ta kunyara kuruo boniga yako garano ari serikali yakoraki ekugamba no mungaina na nima itana manyete ndike tinya gotina matiani ito but you are in the right government because na yororo nere tu wato monnepi ari serikali na kende ke goto no nero gotorentera but rende tumna bagusi we need to come together. Agar to begen tekamo agar to go kwane ngekireke ya baraisi intumna barai kote ya bantu baite sibako ganda guti but he must achieve with and I want to say ketramo intuno mogusi ayo soro no achieve with eliba atakalo kwenye gari no nyetore sege yende kwengoja gokunwa tuwezi kutonja kusianga ga town ya kwara I know yo ito ana no kore neki mare gari intumna bantu tigatwancha namno mogusi ondebuensi yo ito ore keroga sale boika tuba sabere babera